2 i film predstavlja. Pre no što je zadivio svet svojom genijalnošću, umetničkim delima i izumima, Leo da Vinci je bio samo dečak koji je voleo da otkriva. Drži se čvrsto, Lorenzo! Mi letimo! U pravu si, Leo, mi letimo! Ne letimo, padamo! Također se divio i umetnosti. Hoćeš da radiš nešto ili ćeš samo tu da bleneš? Mislim da se zove Mona ili Liza. Ali kada nevolja pokuca na vrata... Ej, vidim neki dim! To je moj dom! Mona Lizo, stani! Sve je izgubila Lorenzo. Moramo joj pomoći. I sada sedi na sred morskog dna, još spas svoj čekaj si ti ili sam ja. Pokraj ostrva Elba, ostavi brige, idi ga nađi, ja držim ti fige. To blago bi ti baš dobro došlo. Samo prvo da stignemo do njega. Ti si taj koji mora da pronađe blago i da zaustavi mladog Lea. Pripremite topove, smešta! Pali! A sada uhvatimo Lea! Ma ja letim! Leonardo da Vinci, misija Mona Lisa. Ne brinite, kapetane, to je samo delfin. Već smo se sretali s njima. Uskoro u bioskopima.